Вітаю, сябры! З новым 2026 годом! Сёння ў эфіры «Беларусь-3» спецыяльны навагодні выпуск нацыянальнага хіт-парада. Таму мы правядзем яго ўдвох. Дмітрый Карась і Аксана Вечар. Сёння мы узгадаем лепшыя песні нашага праекта за 2025 год. Таму не будзе вынікаў галасавання, а ўжо ў наступнай праграме вы зможаце даведацца, хто якое месца заняў. Дмітрый, але я прапаную сёння ўсё ж падтрымаць інтрыгу і раздаць нашым артыстам якія-небудзь намінацыі. Вось зараз, напрыклад, прагучыць песня у выкананні самай юнай артысткі мінулага года ў нацыянальным хіт-парадзе. Гэта Богдана Філіповіч, і ёй усяго 11 гадкоў. На воротах пяток, кукареку пяец, свекровоня веско, на работу заветь. На воротах пяток, кукареку пяец, свекровоня веско, на работу заветь. Оставание Бога, работы много, возьми судицы, принеси водицы. Оставание Бога, работы много, возьми судицы, принеси водицы. И возьми даянку, подай коровку, возьми зерняток, накорми кураняток. Возьми даянку, подай коровку, возьми зерняток, накорми кураняток. Травицу неси, пешку затопи, блину на пяши. Травицу неси, пешку затопи, блину на пяши. Блину на пяши, гаси ушасти. А свекровка моя, ты ж не хвора сама. На воротах пяток. Кукареку пяец. Спадзяюся, нашы гледачы здагадаліся, што намінацыі, якія сёння прагучаць, мы прыдумалі самі. А я спадзяюся, што нашыя выканаўцы не пакрыўдзяцца на некаторыя жартоўныя намінацыі. Вось заслужаную артыстку Вікторыю Алешка я назвала б «Міс Упартасць», бо ёй прапаноўвалі выканаць самыя розныя народныя песні ў сучаснай апрацоўцы. Але яна упарцілася і настойвала на песні «Пойдзем, девочки». І, відаць, не прагадала, калі мы сёння слухаем гэты трэк у яе выкананні. Пойдем, девочки, угай гулять, вянки завивать. Добрый день, лето, добрый день, лето. Як заўём вянкі, ды на ўсе святкі, на дух
Акцана, ведаеш, у некаторых спартыўных спаборніцтвах ёсць змаганні ўнутры турнірнай табліцы, калі параўноўваюць вынікі каманд з аднаго горада або аднаго спонсара. Не разумею, да чаго ты вядзеш. А да таго, што сярод народных песень па статыстыцы больш за ўсё вясельных кампазіцый. А вось сярод трэкаў пра жаніха і невесту больш за ўсё галасоў у нашым хіт-парадзе сабрала Кацярына Якухна. Тады лепшая вясельная песня года «Вышла замуж молодая». Вышла замуж молодая, ой-я-ё. Вышла замуж молодая, моя долечка лихая, а зязюля все куе. Вышла замуж молодая, моя долечка лихая, а зязюля все куе. Вару суп, а ён редкий, ой-я-ё. Вару суп, а ён редкий, мяшу хлеб, а ён липкий, а зязюля все куе. Вару суп, а ён редкий, мяшу хлеб, а ён липкий, а зязюля все куе. Раз я яму догодила, ой-я-ё. Раз я яму догодила, каву з бураков зварила, а зязюля все куе. Раз я яму догодила, каву з бураком зварила, а зязюля все куе. Ён да мяне з кулаками, ой-я-ё. Ён да мяне з кулаками, чаму кава з бураками, а зязюля все куе. Ён да мяне з кулаками, чаму кава з бураками, а зязюля все куе. Чаго б'єш, чаго лаєш, ой-я-ё. Чаго б'єш, чаго лаєш, як узяв, такую маєш, а зязюля все кує. Чаго б'єш, чаго лаєш, як узяв, такую маєш, а зязюля все кує. Аксана, наступную намінацыю «Лепшая музычная школа» мяркую варта назваць табе, бо ты ведаеш і кіраўніка наступнага ансамбля, і сам калектыў. Так, але каб вы разумелі, сябры, гэта не школа ў класічным разуменні, а студыя, якая не раз удзельнічала ў нашым хіт-парадзе. А ў гэтым годзе яны запісалі новы трэк «Доля моя». Гэта ансамбль «Наследие» пад кіраўніцтвам Святланы Вежнавец. А что же мне мало торопить? Хочу милый гулять и ходить. Ой, доля ты, доля моя, хочу милый гулять и ходить. Ой, доля ты, доля моя, хочу милый гулять и ходить. Ой, пошла я суседку пытать. Ой, як же мне мило галякать. Ой, доля ты, доля моя, ой, як же мне мило галякать. Ой, доля ты, доля моя, ой, як же мне мило галякать. Ой, доля ты, доля моя. Ой, доля ты, доля моя. Вернишка жушину до горы, а на ноги надевай рукавы. Ой, доля ты, доля моя, а на ноги надевай рукавы. Ой, доля ты, доля моя, а на ноги надевай рукавы. Мама лягай на пярину спати, а як прийде пачане лякати. Ой, доля ты, доля моя, а як прийде пачане лякати. Ой, доля ты, доля моя, а як прийде пачане лякати. Ай, доля ты, доля моя. Ай, доля ты, доля моя. Прийшов милий у 2 часа ночі, криком кричить, вечерать і хоча. Ой, доля ти, доля моя, криком кричить, вечерать і хоча. Ой, доля ти, доля моя, криком кричить, вечерать і хоча. Я вилажу із перини, як стрельця, а мой
мы ўзгадалі лепшы дзіцячы ансамбль, то варта было б назваць і лепшы калектыў, які вырас за студэнцкай партай. І яны таксама ў гэтым годзе не раз удзельнічалі ў нашым музычным спаборніцтве. Ты, напэўна, пра Неруш пад кіраўніцтвам Ірыны Рамановскай, але скарыстаюся правам вядучага і аддам узнагароду самой Ірыне, бо я прыдумаў ёй намінацыю «Лепшы сцэнічны касцюм». Самі падзівіцеся, у якім шыкоўным строі выступае Ірына. Панядзелак да дзяўчыны сватаецца Ваня. Не пайду я за яго, бо штаны парваныя, а ў аўторак ды сярэду ходзяць басцяпаны. Не пайду я за абодвух, бо пусты карманы. Думае, да думай, думае, да думай. Ой, думала я, перадумала я, одр голову бярэ, што далёка ён жыве. У чацвер Мікалай заехаў у сваты. Не пайду я за яго, бо ён глухаваты. А ў пятніцу сваталі, ох, купцы багатыя. Толькі та дзяўчына зноў знайшла прычыну. Думае, да думай, думае, да думай. Ой, думала я, перадумала я, одр голову бярэ, што далёка ён жыве. У суботу ля ворот простаяў са мной дзядот. Рукі як палена, а сам па калена. У нядзелю ля вакна прасядзела я адна. Міма хлопцы ўсе ідуць, толькі замуж не бяруць. Думае, да думай, думае, да думай. Ой, думала я, перадумала я, одр голову бярэ, што далёка ён жыве. Ой, думала я, перадумала я, одр голову бярэ, што далёка ён жыве. Аксана, ведаеш, што мяне здзіўляе ў нашых артыстах? Гэта тое, якія псеўданімы яны сабе абіраюць. Гэта проста дзіва нейкае. Тады наступная артыстка можа забраць сабе намінацыю «Псеўданім года», бо яе так і завуць – Дзіва. Яна выканае песню «Ой ты, сонца». Ой, ты сонца, да сонца яснае. Ой, чаго ж ты раненька усходзіла? Ой, раненька усходзіла, а позненька заходзіла.
Дмітрий, а чаму ж ты лысы? Дзе ты заўважыла, я на гэта ніколі не скардзіўся. Ты не зразумеў, так называецца самая вясёлая песня гэтага года. І выканае яе Геннадзь Саракваш. Поехали! А чаму ж ты лысы? Без волос остался, не было расчески, граблями чесался. А чаму ж ты лысы? Сивой бородою, потому что девки облили водою. А чаму ж ты лысы? Сивой бородою, потому что девки облили водою. Вось так, а чаму ж ты рая, бледная такая, мы тебя не кормят, моя дорогая. Кормят тебя гречкой, кормят дураками, как ты не гуляла с нами дураками. Кормят тебя гречкой, кормят дураками, как ты не гуляла с нами дураками. Танчут все, танцевала карапет, порвала ботинки, застались на ногах чулки до разинки. А музыки играют, твои чулки спадают, а собаки по дворы шаботы тягают. А музыки играют, твои чулки спадают, а собаки по дворы шаботы тягают. Все. До речі, ми з Геннадзем Сараквашем у канцы 90-х, пачатку нулявых удзельнічалі ва ўручэнні рок-кароны. А сёння сярод нашых артыстаў таксама ёсць рокеры. Знаёмы табе гурт «Зямля каралевы мод» з Бабруйска. Таму давайце сёння ўручым рок-карону нацыянальнага хіт-парада Мікалаю Алфімаву, бо ён прыўнёс гітарнае соло ў народную песню «Ой, у нас ёсць навіна». Ой, у нас есть новина, что довушка молода. Ох, Лида, ой, люли, что довушка молода. А те месяц без зара, там гуляла удава. Ох, Лида, ой, люли, там гуляла удава. Там гуляла удава, дай родила сына два. Ох, Лида, ой, люли, дай родила сына два. Дай родила сына два, дай Ванюшу и Василя. Ох, Лида, ой, люли, дай Ванюшу и Василя. Дай Ванюшу и Василя в черный полог спавила. Ой, Лида, ой, люли, черный полог спавила. Черный полог спавила, даю човень зложила. Ох, Лида, ой, люли, даю човень зложила. Човен зложила, дай на воду пустила. Ох, Лида, ой, люли, дай на воду пустила. А ты тихая вода, колыши я дитя. Ох, Лида, ой, люли, колыши я дитя. Ты широте не шуми, я и сына не буди. Ой, люли, да люли, я и сына не буди. Не буди, не буди, не буди, не буди, не буди. З песняй «Ой, на лугу на лужочку» гадоў 5 таму спявачка Кацярына Кейсі трымалася рэкордную колькасць тыдняў у нашым хіт-парадзе.
Прапаную ёй уручыць намінацыю «Вяртанне года», бо зараз яна ўдзельнічае з песняй «У чыстым полі», і, магчыма, яе чакае не меншы поспех. В чистом поле буйный ветер подавает, буйный ветер подавает, широкую дороженьку заметает, дороженьку заметает. За слезою ты дорожку не укоротишь, за слезою полную речку не наполнишь, а наполнить полную речку дробный дождик, а укоротить мне дорожку темная ножка. В чистом поле темная ножка, молоденька, дробный дождик подошла до родной мамки подворотца, родной мамки подворотца. Ошини мне, родна маменька в оконца, маменька в оконца. За слезою ты дорожку не укоротишь, за слезою полную речку не наполнишь, а наполнить полную речку дробный дождик, а укоротить мне дорожку темная ножка. За слезою ты дорожку не укоротишь, за слезою полную речку не наполнишь, а наполнить полную речку дробный дождик, а укоротить мне дорожку темная ножка. Дмітрый, ты ведаў, што ў Індыі замест ёлкі на Новы год часта ўпрыгожваюць мангавае дрэва? Ты, напэўна, намякаеш, што зараз будзе Святлана Агарвал з беларускай народнай песняй «Ой, прачнуся я» у індыйскай апрацоўцы. Так, я і намінацыю прыдумала «Джимми Джимми Ача Ача» нашага хіт-парада. Слухаем. Ой, прочнуся я в понедельник, тебе на правду стопку денег. Ой, право, тебе право, люди скажут, что сбрахала, а лучше накурить, а головка болеть, на игрыша картить. Ой, прочнуся я во вторник, тебе на правду я послал 40. Ой, право, тебе право, люди скажут, что сбрахала, а лучше накурить, а головка болеть, на игрыша картить. Ой! Ой, прочнуся я у середу, ці не на правду, я усіх попереду. Ой, права, ці не права, люди скажут, что сбрахала, а лучше накурить, а головка болеть, на игрыша картить. Ой, прочнуся я ты у четверток, ці не на правду, як удзель моток. Ой, права, ці не права, люди скажут, что сбрахала, а лучше накурить, а головка болеть, на игрыша картить. Сомбар, мангальвар, гарка камне, гид картигу, будвар, браспатвар, ме гумне джана чатигу. Ме утхуни шаниварко, अपने काम को नहीं किया है. Ой, किया कि नहीं किया, लोग बोलेंगे कि झूठ बोला. घर में बत्ती जला दिया, सिर मेरा दर्द हुआ, हमने क्या मन किया. Ведаю, што многія з нашых артыстаў самі пішуць песні. Але ёсць сярод іх і самая маладая кампазітарка Михаэліна Хвясюк. І хоць яна выканае народную песню «Як на нашай вуліцы», давай ёй дадзім намінацыю «Кампазітар года». Нам жа нішто не перашкаджае. Што хочам, тое і робім. Добра. Як на нашей улице, як на нашей
Ёсць сярод нашых намінацый песні не толькі гэтага года, але яны вярнуліся ў наш хіт-парад і доўга трымаліся ў ім менавіта ў 2025. Сярод іх і лепшы дуэт гэтага года Александр Аўраменка і Алена Барыла з песняй «Стеле туман». Стеле туман по долине, Стеле туман по долине, ой, широкий лист на колине, ширше, больше на дубочку, ширше, больше на дубочку, клича голубь голубочку. клича голубь голубую, Клича голубь голубую, хоть не свою, той чужую, хоть не свою, той чужую, хоть не свою, той чужую, прийде сердце поцелую. Стеле туман по долине, стеле туман по долине, ой, широкий лист на колине. Ведаеш, мне тэлефанавала на днях адна наша глядачка, якой амаль 80 гадоў, і прасіла часцей паказваць дуэт Александры Аўраменка і Алены Барыла. А яшчэ прасіла вярнуць у хіт-парад арт-гурт «Багач». Ведаеш, і не яна адна. Прыз глядацкіх сімпатый сёлета дастаецца арт-гурту «Багач» з кампазіцыяй «Выйшлі казакі». Вяртаем, сябры, як і прасілі, бо ў гэтыя святочныя дні усялякія чараўніцтвы здараюцца. Вышли казаки кони напувать, стали казаки с девками жартовать. Девчина мила, чарнобровая, ты ж меня, Люба, з розуму звела. Девчина мила, чарнобровая, ты ж меня, Люба, з розуму звела. Девчина кажа подвела брову, вы, мои казаки, смелые вы в бою. Только одного казака люблю, только за яго замуж я пойду. Только одного казака люблю, только за яго замуж я пойду. Што ж тады рабіце, хлопцы малайцы, смутак і абраза нам не да душы. Дзяўчына міла, чарнабровая, ты ж мяне, Люба, з розуму звяла. Дзяўчына міла, чарнабровая, Я ж тебе, Люба, с розуму звяла. ты ж мяне, Люба. С розуму звяла. Хлопцы малайцы, давай разом! Коню мой, коню вороны, ты ж мой товарищ и наставник ты. Подкажи, мой коню, что же ж мне робить? Без той девчины я не могу жить. Подкажи, мой коню, что же ж мне робить? Без той девчины я не могу жить.
напувать. Стали казаки с девками жартовать. Девчина мила, чорнобровая, ти ж мені люба з розуму звела. Девчина мила, чорнобровая, ти ж мені люба з розуму звела. Девчина мила, чорнобровая, ти ж мені люба з розуму звела. Оксана, мы кожны раз называем сярод артыстаў падзенне тыдня, калі артыст згубіў максімальную колькасць радкоў. Мне здаецца, сёлета найбольш расчаравала група падтрымкі спявачкі ўлады. Згодная летась з песней пра бараніныя рукавічкі яна не сыходзіла з п'едэстала, а сёлета кампазіцыя «З адной гары» – гэта расчараванне года. Ну так не ўсім жа намінацыям быць пазітыўным. Не едь, сынку, дороженькой широкою, да долиною глибокою. У той долине криниченька, а вода в ёй холодненька. Бо в той долине да криниченька, и вода в ёй холодненька. Сын матулю не послухал, оседлал коня. Сын матулю не послухал, З одной горы ветер веет, а с другой горы. Дмітрый, а чаму ты сёння не ў чырвоным? Потому что ты ў чырвоным. Ты хочаш сказаць, што па кітайскім календары гэта год вогненнага коня. Я не прытрымліваюся гэтай завядзёнкі. Але давай уручым намінацыю «Сімвал наступнага года» і паслухаем трэк «Затупалі сівы коні на памосце» у выкананні Настасі Рачыцкай. Затупали сивые кони на помосте, приехали, Манечка, ой, твои гости. Замкни, замкни, мяне, мамка, у комору, каб не взяли гостики, ой, ты с собою, каб не взяли гостики.
забыліся пра папулярную намінацыю ва ўсялякіх конкурсах. Гэта дэбют або адкрыццё года. А я не забылася і прапаную яе ўручыць Настасі Воранавай. Хоць яна даўно спявае ў хоры Цітовіча, але ў нашым хіт-парадзе яе песня «А хто і той ды па мору свішчыць» з'явілася зусім нядаўна. Ах, той, ды па мору свішчыць, ах, той, ды па мору свішчыць. Селязень вудачку ішчыць, селязень вудачку ішчыць. Не лятай, селязень, за мною, ой, не лятай, селязень, за мною. Не буду бруковать с тобою, ой, не буду бруковать с тобою. Ах, той, ты по саду ходить, ах, той, ты по саду ходить. И Ванечка, Манечку ишить, Ванечка, Манечку ишить. Не ходи, Ваня, за мною, ай, не ходи, Ваня, за мною. Не буду горовать с тобою, ай, не буду горовать с тобою. Мы падбіраемся да самых галоўных намінацый, і зараз варта было б назваць лепшага артыста года па версіі нацыянальная хіт-парада, бо былі такія вядомыя імёны сёлета, як Дмітрый Качароўскі, Шыр, Владзімір Аўчук. Дазволь гэта зрабіць мне. А як ты ведаеш, жанчыны непрадказальныя, і па просьбе жаночай паловы нашых гледачоў я назову Валянціна Кірыленку. І нічога, што ён заспявае ў дуэце з Юліяй Захаравай. Згодны, тым больш, што намінацыю «Лепшы дуэт» мы ўжо ўручылі. Свата белого камушика водица бежала, войля, 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 люшки, водица бежала, войля, 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 люшки, водица бежала. Там милая бельбялила, туго выжимала, войля, 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 люшки, туго выжимала, войля, 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 люшки, туго выжимала, туго-туго выжимала, ты милого ждала, войля, 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 люшки, ты милого ждала, войля, 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 люшки, ты милого ждала. Еде, еде, мои миленькие, ты на сивом коню, войля, 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 люшки, ты на сивом коню, войля, 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 люшки, ты на сивом коню. Наем шапочка рожками, головка с кудрами, войля, 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 люшки, головка с кудрами, войля, 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 люшки, головка с кудрами. С-под белого камушика водица бежала, войля, 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 люшки, водица бежала, войля, 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 люшки, водица бежала.
Гэткім чынам лепшую артыстку прапаную назваць табе Дмітрый. Нічога асабістага, я кіраваўся сухой статыстыкай. І магу сказаць, што амаль 40 тыдняў пратрымалася ў нашым хіт-парадзе толькі адна артыстка. І гэта Алена Шэўчык. Віншуем і слухаем песню «Ой, дзеўкі». Ой, девки, девки, не теряйте силки. Ой, рано, рано, не теряйте силки. Бо не знаете вы, что которой будет. Ой, рано, рано, что которой будет. Что которой будет, весной замуж пойдет. Ой, рано, рано, весной замуж пойдет. Весной замуж пойдет, дай гулять не будет. Ой, рано, рано, дай гулять не будет. Ой, рано, дай гулять не будет, край ворот поставить. Ой, рано, рано, край ворот поставить. Край ворот поставить, на девок поглядеть. Ой, рано, рано, на девок поглядеть. На девок поглядеть, дай у хату пойдет. Ой, рано, рано, дай у хату пойдет. А цікава, якую намінацыю ты прыдумаеш наступным артыстам? Бо нагадаю, што лепшы дуэт мы ўжо назвалі. Так, і сапраўды, у 2025 годзе было шмат дуэтаў, але у гэтай пары была лепшая група падтрымкі. Ведаю, што Святлана Шыманская і Віталь Гардзей запрашалі сваіх блізкіх, знаёмых, сяброў галасаваць і ў соцсетках, і не толькі. Таму фан-клуб года у песні «Іванка ты, Іванка». Гэта ваша ўзнагарода, паважаныя гледачы. Иванка ты, Иванка, сорочка вышиванка. Высокий да стромки, ще на бороді ямка. Высокий да стромки, ще на бороді ямка. Маруся, ты, Маруся, люблю тебе я зроду. Люблю дивитися, як ти йдеш по воду. Люблю дивитися, як ти йдеш по воду.
по воду, Я иду по воду, вертаешься с водой. вертаешься с водой. Люблю дивитися, Маруся, я тобою. Люблю дивитися, Маруся, я тобою. У полі два дубочки, Полі два дубочки, обидва зелененькі. обидва зелененькі. Мене два хлопця любять, мене два хлопця любять, обидва молоденькі. Мене два хлопця любять, мене два хлопця любять, обидва молоденькі. Оксана, у нас засталась одна неразыгранная номинация «Лепшая песня года». Прапаную доўга не трымаць інтрыгу, бо нашы заўсёдныя гледачы і так ведаюць, што кожны апошні тыдзень лепшай з лепшых становіцца песня «Ой, ужо недалечка, чырвона яечка». Усе овации сёння у адрес Дар'и Свибович. Ой, жо недалечка, червона яєчка. Ой, рано раненько, червона яєчка, червона яєчка. Гей! Ой, ти жаворонку, ранняя пташенька. Ой, рано раненько, ранняя пташенька, ранняя. Пташенька. Ой, чого ж так рано? Звір'я прилетіла. Ой, рано раненько, звір'я прилетіла, звір'я прилетіла. Хо-хо. Ха-ха. Мяне пташки били, звір'ячка ганіли. Ой, рано раненько, звір'ячка ганіли, кукла розбирали, яйки викидали. Ой, рано раненько, яйки викидали. А я не терпела, до вас прилетела. Ой, рано раненько, до вас прилетела, до вас прилетела. Нагадаю, что у 2026 годзе вы можете по-ранейшаму галасаваць за любимые композиции на сайте телеканала «Беларусь-3». И у ближайшую неделю мы агучым вынікі галасавання. А сёння, у першы дзень Новага года, мы вас хочам павіншаваць са святам і пажадаць слухаць добрую музыку, а мы вас ёю забяспечым. З Новым годом! З новым Шчасцем! счастьем!